Om Swastiastu. Uningayang wastanti tiang ka daerah Megaranti, sane mangken di tiang jagi maktayang satu Bali sane mamurde i ketimun mas. Nah timpal-timpal mending ten satu Bali totonan, yeneng ten ngiring biar sayang sareng-sareng geh. Ada katuturan satu, anak loh balu, ngelah piana adiri, adanine i ketimun mas. Ia mumah di tanggun desane, desa Dauyeh, pal teken alas. Kecerita Jani sedak semengan, memene bakal luas kepekan, mebesan ia teken panakne, kene munyene. Cening ketimun emas, meme bakal luas kepekan. Nyai ngijang jumana, gagapine menlaklak. Cuman meten menyai ngoyong, kancing terus jelanani. Yening ada anak mekaukan di dong meme, de pesan ampa kine. Kacerita kone Jani, iketimun emas, nongos cuman meten, tur mekancing jelanan. Saget, teke iraksasa kau-kau, munyene gede tergaru. Ceneng ketimun emas, meme teke ne, ampaken je meme jelanan ne. Pedasange ban iketimun emas. Nah, ngene teke ne, muda munyene gede tergaru. Bah, rusing i meme ne. Gitu pikenahne i timun emas. Iraksasa tusing ampakin jelanan teken i ketimun emas. Lantas iraksasa mulehne. Kacerita Jani teke memene i ketimun emas. Lantas ampakin jelanan. Kriut, kedeplek. I ketimun emas laut mesadu teken memene. Meme, tunian ada nak mekaukan, munyene gede turgaru. Bih, jejak pesan kena tiangi me, dusing bani dia ngampakin jelanan. Gitu pesadone i ketimun emas. Memene kendal pesan, i ketimun emas gagapine lakla atekor tur ngomong. Ceneng, tahu ke nyen anake mekaukan tuh, i raksasa entu. Yeneng tuh ceneng ampakin jelanan, sinah ceneng lakar pai bange. Buen manene, buen memene kepekan, makire mejalan, mebesen iya teken panakne. Ceneng, meme lakar luas kepekan. Nyai cuman meten ngoyong nah, kancing jelanani. Ingetang munyin memene ibi. Yeneng tidong meme ane mekaukan, de pesan ampakin jelanan nah. Kecerita Jani, buen iraksasa lakar ke umahne i ketimun emas. Di jalan, ia nepukin anak ngangon bebek. Pakine lantas pengangon bebek ento. Awakne ngetor terpesu peluh ban jejahne. Lantas, iraksasa ngomong. Jero pengangon bebek. Keme jalan ke umahne ketimun emas? Nyanan, lamun sing ada memene. Kauken i ketimun emas. Mesaut lantas i pengangon bebek. Mimi, bebek tiange tu sing ada nongosin. Lantas iraksasa galak. Yen ibe tu sing nyak, ibe ndasne kamah, basang awake seduk. Mare kitu abad naik iraksasa, nyak lantas i pengangon bebek ento. Dapet tange di cumahne ketimun emas wong. Lantas ngomong iraksasa. Nah, kamu be? Kauken i ketimun emas? Iya cuman meten ngonyong mekancing jelanan. Jangi hamu nyine, apang cara nyin memene. I pengangon bebek, laut ngaukin ketimun emas. Cening ketimun emas, meme suka teke, ampakin je meme jelanan. Kendal pesan antene i ketimun emas. Lantas
ia nyacagi memene tur ngampakin celana. Kriut, gedeblek. Saget, saupe ketimun mas teken iraksasa. Ketimun mas ngeling jerit-jerit. Gelisang satwa nekat iraksasa di jumahne. Ketimun mas tekepina aji gerobak tur tetahina aji lesung batu. Iraksasa melah juru ijeng dadua. Ane adiri buta lan ane wenan bongon. Ngomong iraksasa. Buta, bongon. De luas kememain. Awake lakar ngalih bakal basa akjep. Ngarot ketimun mas ngeling di tengah gerobage tekep aji lesung. Kacerita jani teke memene ketimun mas uli pekan. Dia makasiap karena umahne suwung tur jalanan ampekne mampakan. Pianakne tusing ada. Gelar-gelur ia makaukan nanging tusing masih ada nyautin. Memene ketimun mas ngeling tur mapinah. Mimi, pedas plai banget ketimun mas teken raksasa. Aduh, ken-kenang banjani medaya. Lantas, teke ibikul lan imeong keme makin memene ketimun mas. Memene ketimun mas ngomong. Nah, ni apa? Sang meong ajak ke sang bikul. Nyak ngalai ketimun mas. Ia plai banget ajak iraksasa. Yang teke bahan ibe ketimun mas. Nyak nupahina be baju asok lan padi abudak. Nyak lantas imeong lan ibikul mejalan ajak kedadua ke umahne iraksasa. Tepukina ketimun mas metangkep. Tongosina bahan ibute lan ibongon. Iraksasa sedekan di paon. Repot menduhang bakal basa. Kacerita, pongponge gerobage bahan ibikul. Imeong nyongkok di dur gerobage ngantiang. Krepet, krepet, nyong-nyong, kriat, kriat, kepumpung. Dingehe kriat-kriat teken ibuta. Apa sih kriat-kriat itu? Ngew. Gitu munyin meong ni. Sap, apa sih ges-gese meongnya itu? Gitu abadnya ibuta. Ibongon lantas ngomong. Ada meong di luar gerobage? Saut ibuta. Ulahang meongnya bongol. Ibongol mendap. Wirih iya mula tusing ninggah. Kanti linggah song gerobage pongponge bahan ibikul. Sube ada asedengan jelema, pesu lantas iketimun emas. Atahina mulehne teken imeong lan ibikun. Nekat di jumahne, jag-jagina lantas teken memene. Memene ketimun emas lega pesan, karena pianakne suba mulih. Dewa Ratu, jeneng ketimun emas, mare teke pianak memene. Lega tur aket pesan kenah memene jani ning. Imeong lan ibikul lantas upahina be baju asok lan padi abodak. Imeong nyuang be bajone asok lan ibikul nyuang padene abodak. Gitu kuni ketuturan satuane ketimun emas. Nah, timpal-timpal tiangnya ajak makejang. Iraga sepatutnya state mirengang lan state nglasanayang piteket saking irama. Apan iraga tusing nepuk sengkala. Inggih, wantah sapunika satu bali sane presida titiang baktayang, titiang puputang antuk ngaturang parang santi. Om Santi 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 Om.